11 sati i 26 minuta. Evo, nadam se da uživate u sadržaju koji smo vam pripremili. Vrijeme je da nastavimo dalje. Kada kažemo zumba, meni to samo riječ zvuči kao zabava. A šta je to zumba fitness? Evo, više o zumbi fitnessu razgovarat ću sa svojim idućim gošćama. S nama se, evo, već sada skoro ovo podne druže Nermina Imerovska. Nermina, dobar vam dan. Evo, dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, hvala na pozivu. Anela Karajić-Ćoralić. Anela, dobar vam dan. Dobar dan. I Sara Lević, dobar dan i vama. Dobar dan. Evo ovako, odmah ću najaviti da ste sve tri licencirane fitness instruktorice, tako da ne predstavljam svakog ponaosob. Evo, na samom početku već sam rekla da ćemo razgovarati o zumba fitnessu. Možete za sam početak da svaka od vas predstavi zumba fitness, na koji način se rodila ljubav evo prema ovoj vrsti vježbanja? Evo, Anela, hoćete vi? Evo, kod mene konkretno za vrijeme fakultetskih dana, onako tražeći nešto idealno za mene čime bi se bavila, znači neki program vježbanja, sasvim slučajno sam kod prijateljice na njenom Facebook profilu vidjela te neke šarene slike, žene se puno smiju, hajde da i ja idem, da vidim, da probam to. I tako kako je prvi trening bio, to je bila onako ljubav na prvi pogled. I od tad pa sad, evo, prvo sam bila vježbač 2 godine i onda nakon toga, znači već 4 godine kao instruktor. Sara? Pa evo, možda da napravimo neki redoslijed obzirom da sam ja preuzela tu ljubav od Anele, pa ćemo možda se nadovežemo. U redu. U biti Anela je iz Kladuše i tražila je, kad se zaljubila u zumbu, tražila je nekog da u Velikoj Kladuši također kreni sa zumbom, obzirom da je znala šta je u stvari to i kakva je energija, o čemu se sve to radi. Tako da smo Anela i ja slučajno stupili u kontakt preko društvenih mreža i onako smo našli, smo se sjeli, smo razgovarale i Anela je onako rekla ok, pa hajde što da ne probaš. Tako da sam i ja prije 3 godine u stvari položila za zumba fitness trenera i tako je krenula zumba u Velikoj Kladuši. Onda nakon 3 godine je došlo do nekakvih promjena u mom privatnom životu gdje sam morala da se preselim iz Velike Kladuše i nakon mene sa treninzima u Velikoj Kladuši nastavlja Sara. Evo ga, Sara, red je i na vas. Da, moja ljubav se javila upravo na treninzima kod Nermine. Ja sam bila redovni član i uživala u 100% energije i ljubavi prema zumbi već u tim njenim počecima. Pa možda sam negdje već u predkraj, kad je Nermina najavila da odlazi u grad, tad već se kreirala ta neka ideja da bi ja mogla nastaviti kao zumba instruktor u Velikoj Kladuši između članica i nas osobno. Razgovarale smo tako da sam i ja u međuvremenu stekla tu licencu i nastavila sa radom. A ljubav se je javila na prvom treningu kod Nermine, jer u biti zumba to je fitness program, plesni fitness program gdje se trenira i vježba, ali prije svega osjetiš tu ljubav između vježbača sa svojim instruktorom, osjetiš neki stres off, okidač tokom cijele i vježbanja, cijelog treninga i tako dalje. Tako da je Anela je bila naš okidač, Nermina nastavila. Ja sam sad tu u Velikoj Kladuši, vodim zumba treninge, međusobno se podržavamo, sad imamo taj završni trening, događaj o kojem ćemo vjerovatno nastavku pričati. I to je što se tiče ti naših ljubavi, početaka. Vidite kako prenosimo to. Da, vidim ja prenosim. Jeste, energija se potpuno prenosi. Zaraziš Evo, što članice mogu očekivati kada dođu na jedan zumba fitness trening? Mi najčešće kažemo zumba ludilo. Jeste, svaki naš trening je u biti kao jedan parti gdje znači žene vježbaju, smiju se, znači prije svega dolaze da se opuste za neko dobro raspoloženje. Ali ne samo to, to je jako učinkovit, efikasan znači program vježbanja gdje one i oblikuju svoje tijelo, učvršćuju mišiće i tako dalje. Evo, koje su to onda beneficije za organizam? Znači, kao što sam rekla, već prije svega oblikujete svoje tijelo, sagorjevate kalorije, to je na kraju krajeva i jedan od ciljeva, ali svakako i ovo vaše psihičko raspoloženje. Znači, da poslije toga da se osjećate kako dobro, da idete kući sretni i zadovoljni. Da se rješavate stresa. Tako je, baš kako Sara radi. Ono što bih ja dodala, recimo, povratna informacija naših vježbača je najčešće bila tih sat vremena dok su na treningu u stvari
isključe se iz svakodnevnice. Znači to je jednostavno sat vremena kada žena, djevojka, nebitno starija ili mlađa osoba dođe na trening, nije ni mama, ni kućanica, ni doktorica, ni učiteljica, jednostavno sat vremena čisto za sebe gdje ti izbaciš svu negativnu energiju i ono što je najvažnije, ideš kući sretan i nasmijan. Jest. Evo, jedna od tema gostovanja jeste i najava događaja, ali da o tome ne pričam ja. Ko će nam malo više o tome reći? Evo, neka Sara to kaže, jer ipak to je sad u njenom gradu. Dobro, može Sara. Da, naravno. Zumba Open Air Fitness trening je trening na otvorenom, gdje smo mi odlučili da sezonu koja inače se završava negdje početkom ljeta, svi treninzi, bilo zumba, fitness, aerobik i tako dalje, početkom ljeta privodimo svoj kraj prema godišnjim odmorima. Mi smo odlučili da ovu sezonu završimo na Bini zajedno sve kolege. Znači sa puno ljubavi, energije, sa puno gosti, vježbača i tako dalje. Znači to će biti jedan trening na otvorenom. Na Starom gradu, Velika Kladuša, Stari grad Kula, 19:00, 5.7. četvrtak. Znači ja ovim putem pozivam sve građane Velike Kladuše koji su mogućnost da se pridruže i oni koji ne treniraju Zumba Fitness, da dođu. Ovo im je prilika da vide šta je u biti Zumba Fitness program, da to nije samo ples ili samo neki trening, da malo stvore neku svoju sliku kakav u biti taj trening, kako izgleda trening. To im je odlična prilika, ne moraju ni vježbati, mogu biti naši posmatrači, možete se pojaviti kao gosti. Meni bi bila čast. Posebno sam sretna zato što sam tu na Bini i radim taj kraj svoje sezone sa kolegicama i sa kolegicom Ajlom, naravno. Tako da mislim da će ovo biti neki šlag na kraju ove sezone koju sam ja započela u januaru poslije Nermine. I nadam se da će odaziv biti veliki. Mi se uvijek poslije takvi neki treninga na otvorenom i master klasa i tako dalje imamo i druženje uz neke voće, kolače, kafu i tako dalje. Tako da sam događaj imat će svoj neki epilog i hajmo reći tematski raspoređen. To će biti iznenađenje. Pozivamo vas da se odazovete i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način. Ja imam jedno pitanje. Znači kolači idu poslije? Samo kod ovih događaja. To je onaj recharge, povrat energije. Da. I možemo i mi iz Bihaće. Naravno. Evo sad pozivamo i sve druge građane znači da se priključe. Kako novi članovi mogu se prijaviti? Samo dođu na čas, znači nema nekakve, pismene prijave ili nešto slično. Znači dođete na čas, mi vas uputimo kako bi trebali da se ponašate na tom prvom satu i to je to. Evo ja sam i rekla vam i prije emisije da sam išla nekada davno na zumbu i mogu reći da je to stvarno nekako zanimljivo. Ima ta određena koreografija, svi su zajedno, svi plešu. Jest da je nekad neko trči na jednu stranu, nekad na drugu, jer vi fitness instruktori stvarno nekad nemate granica. Ne možemo si pomoći. Jeste, pa da čovjek ne može uhvatiti sve korake, ali jako zanimljivo i evo nadam se da ćete imati stvarno veliki odaziv. Da li imate neke još planove za poslije kraja ove sezone? Pa evo sad kratki odmor. Nakon toga znači nastavljamo u septembru. Treninzi, nove edukacije, sve novi događaj. Znači mi imamo često zumba druženja, master klasove, ne samo u našem gradu, već i u drugim gradovima širom BiH. Kakav je odaziv u Bosanskoj Krup, pošto vi tamo djelujete? Dobar je odaziv, znači žena ima, onako s obzirom na manji grad, to je sasvim jedna mala grupica žena koje su redovne na treninzima evo već 4 godine. Znači, ja mislim evo sad budući da dosta domaćica, mladih žena prati upravo ovu emisiju, ono što njih najviše interesuje jeste da li se može tijelo oblikovati onako kako bi one željele sa zumbom? Moram ovdje ja preuzeti reći ono što je najčešće pitanje bilo inače. Šta jesti prije, šta jesti poslije treninga. Najčešće je tu prva stvar prehrana. Znači 80% je pretežno prehrana, 20% je trening, bar je to neka moja definicija. Jer ne znam, možete vi ići na bilo kakav trening raditi, ne znam kakve vježbe, ali ako se ne pridržavate prehrane, sve to pada u vodu. Tako da može se tijelo oblikovati naravno redovnim treniranjem, ali ono što ja uvijek kažem ženama jeste da je prehrana broj 1, jer sve ide od toga. Mislim, ne možete jesti
kljukušu i onda došle treningom, poslije treninga pojesti kljukušu, ono kaže, ja se udebljala od zumbe, pa šta radiš? Pa kaže, pravila pitu navečer za sutra i pojela je odmah, pa reku. Pa da, što je to nešto što bi najprije trebali izbaciti uopće iz svoje prehrane kako bi treninzi bili što djelotvorniji? Dobro, mislim da mi sad nas tri općenito nismo toliko da kažem, nutricionistički orijentirani, profesionalno u tom smislu. Prilikom polaganja za zumba licenciranog instruktora, tamo mi se dobivamo informacije i edukacija je u tom smjeru kako pravilno voditi trening. Mi nismo nutricionisti, niti trebamo ulaziti previše u tu temu, ali možemo uvijek postaviti neke osnovne savjete koji su dobro poznati svima. Tako da baziramo se da nam je trening djelotvoran, efikasan, da je zanimljiv, interesantan i da mogu pratiti svi, da nam je u konačnici akcenat na kvalitetan trening. Tako da, ali ono što sam ja primijetila kao i vježbač kod Nermine i kao na kraju instruktor, da u zumbi se mnogo sagorijeva kalorija jer je to u biti više kondicioni trening. Ti full sat vremena si na nogama i radiš, znači kod nas nema vježbi na podu i tako dalje, znači cijelo vrijeme smo na nogama i stvarno sama pomisao da ti cjelokupna odjeća bude mokra nakon treninga je dovoljno, znači da smo se mi istrošili i potrošili mnogo kalorija. Tako da ako još malo sam poradiš na ishrani i tako dalje, mogu se dobiti neki rezultati što se tiče mršavljenja. Dalje za oblikovanje mišića i tako dalje. U toku treninga imamo vježbi koji su biti taj toning dio gdje mi jačamo muskulaturu cijelu, ali da bi baš postigao neke dobre efekte, ne znam, six pack i tako dalje, moraš raditi trbušnjake kod kuće, moraš isto posjećivati fitness teretane da bi išao u neko oblikovanje, definiranje i tako dalje. Ali je ovdje znači akcenat na taj kondicioni dobar trening, a usput imate i vježbe snage i tako dalje. Ali zumbu moraš voljeti taj duh, moraš voljeti svoje kolege, moraš uživati u toj cijeloj filozofiji zumbe i onda se zaraziš i to je jednostavno neki život u koji uđeš i koji živiš. Da. Pa dobro, ništa, ja sam saznala da nema kljukuše poslije zumbe. Da. Dobro, jedemo mi kljukušu. Male porcije. Mi se inače zezamo uvijek na račun hrane, pošto uvijek pitaju nas, vježbači, vi što jedete? Tako da se zezamo na račun hrane, naravno jedemo i slatko i sve, mislim, što da ne. Evo, ništa, ako imate za kraj, možete još jednom pozvati sve građane da dođu na ovaj događaj, još jednom predstavite kada će, zato što smo se baš dotakli raznoraznih tema. Evo ćete vi, Sara. Ništa, Velika Kladuša, Stari grad, Kula, znači to je jedan kameni ograđeni prostor. Za one možda koji misle da je to na preotvorenom, znači ipak je malo je ograđeno, to je inače znamenitost Velike Kladuše, taj Stari grad, u 19h. 19:00, znači vidimo se, ponesite dosta vode, tako? Laganu odjeću, sportsku. Odjeću, znači obučite ovako, ne mora to biti neka zumba odjeća, bitno je da je lagana, udobna, prozračna i tako dalje. Ponesite i dodatno presvlačilo, zato što ćemo poslije toga imati druženje, da ne bi se isprahlađivale i bile, pošto ćemo biti jako znojne. I ovim putem samo da pozdravim svoje članice, obavezno, to ne smijem zaboraviti. Ljubim ih i grlim puno što su bile uz nas, pogotovo u ovom mom nekom malo, nije to jednostavno krenuti sa treninzima poslije Nermine, ali evo, imali smo divnu sezonu i završavamo je na najbolji mogući način. Baš vam hvala na ovom jednom predivnom druženju. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Evo, odazovite se znači na ovaj jedan divan događaj. Nadam se da vam je bilo ugodno družiti se sa našim gostima. Upravo je vrijeme za jedan mali muzički predah.